ovdje sam naravno da prenesem blagoslov njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, koji vas sve ovako pozdravlja, šalje blagoslove i želi, kaže, da idući put bude još više, naročito ovih naših gostiju iz Rusije, jer, kaže, jedino je to način da budemo zajedno. Mi lepo pričamo o tome da smo pravoslavni, mi lepo govorimo o tome kako smo jedno u liturgiji, kako smo jedno i tako, kako mi volimo jedni druge, a jedini pravi pokazatelj toga da mi ljubimo jedni druge jeste ako zajedno umočimo kašiku u supu, ako zajedno podijelimo hljeb, ako zajedno podijelimo so. Tek iz toga se rađa prava družba i pravo zajedničko herojstvo. Mi ove godine obeležavamo 100 godina od početka Prvoga svjetskog rata i srpski narod nikada neće moći dovoljno da zahvali i dovoljno da pominje ljubav ruskoga cara Nikolaja II. Koji je radi male Srbije ušao u Prvi svjetski rat. Takva ljubav se ne zaboravlja, takvoj ljubavi smo večno dužni i ja sam siguran da ovdje među nama ima još mnogo takvih heroja kakav je bio car Nikolaj II. Nek bi blagoslov Božji bio s vama.